खुलुमबाय स्टुडियाव दं आंकिलिका ब्रह्म जनायनि थेलाम जारफुं गामियाव 17 डिसेम्बर एबा गाबोननिफ्राय एक्सपो मेलाया जागायसिगोन। गिबि खेबनि थाखाय रामदन दिखारि दालांनि गाहाय एबा जारफुं गामियाव पूर्वांचल इउनाइटेड ग्रुप नि बानजायनायाव एक्सपो मेलाखौ 17 डिसेम्बरनिफ्राय 2 डिसेम्बरसिम सानबानि थाखाय खुंफुंगोन। मख'जाथावदि बे मेलायाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गाननाय जोमनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि जानाय लोंनायबो मोननो हागोन। पूर्वांचल इउनाइटेड ग्रुपनि आफादगिरि हेमकान्त दैमारिनि फोरमायनाय बादिब्ला सानबासिम खुंनो लानाय बे मेलायाव आसामनि सिमायाव थानाय अरुणाचलनि थागिबि आदि सुबुंफ्राबो बाहागो लानायजों लोगोसे बिथांमोननि हारिमुखौ दिन्थिफैगोन। गाबोन 17 डिसेम्बर मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव गिबि जागायनायाव 80 नं जनाय विधानसभानि एमएलए भुवन पेगुआ बेखेवनानै होफैगोन। लोगोसे धेमाजि जिल्लानि बे मेलायाव धेमाजि ओनसोलनि गासै हारि माहारिनि सुबुंफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायदों। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारिनि मुंदांखा जाखांफुनाय देंखोगिरि बिथांमोना बे मेलानि डीजे नाइटआव बाहागो लाना रोजाबफैगोन। खुलुमनाय थाबाय जोङो फैगौ 17निफ्राय 21 अक्ट'सिम डिसेम्बरनि बेयाव जोङो बे अक्ट'नि गेजेराव पूर्वांचल इउनाइटेड ग्रुपनिफ्राय जोंनि बे जनाय साब डिभिजननि आन्दाराव बे थेलाम जारफुं गामियाव दिखार दैमानि खाथियाव जों सानबानि हाबाफारि लानानै जोङो माखासे गाननाय जोमनाय हारि हारामुद आरो लोगोसेनो जानाय लोंनायनि गुबुन गुबुन फुड ट्रेडिसनेल गोबां बिथिंखौ जों लानानै दिनै जों मोनसे बेवहाय सानबानि हाबाफारि लानानै जोङो मोनसे एक्सपो मेला खुंनो थांबाय दङ। जों आसा खालामदों बे एक्सपो मेलानि ओंथिखौ जोङो जोंनि गेजेराव माखासे बर' मिसिं अन्यान्य बेसेबां गुबुन माहारिफोर दं जों गासैबो जों खौसे थालायनानै जोंनि इयुन समफ्राव जों बोरै जों जयै जों थालायनानै सिगांलांनो हायो बेनि थाखाय जों मोनसे मोन्थोर लानानै दिनै जों बेवहाय बर' मिसिं जानानै जोङो गासैबो गुबुन गुबुन माहारिफोरखौ लोगो लाफानानै जोंनि गेजेराव जिखिनि जोङो बेफार बानिज्यखौ जों माबायदि एवारनेस खालामनांगौ आबादनि बिथिङाव जों माबायदि सिगांनांगौ गुबुन गुबुन बिथिङाव माबायदि जों सिगांनांगौ बा गाननाय जोमनाय जों गासै बिथिङाव जों माबायदि सिगांनांगौ बेफोर गासै रोखोमखौ जोङो लाफानानै जोङो दिनै डिसेम्बर फैगौ गाबोननिफ्राय 21 अक्ट'सिम जों जाखिनि जों मोनसे बेयाव एक्सपो मेला पूर्वांचल इउनाइटेड ग्रुप जों आफाद हिसाबै जों गाबोननिफ्राय जोङो खुंफुंगोन आरो बेयो आसा खालामदों बेयाव रायजो राजा नोंथांमोन आइ आफा गासैबो बिथांमोना मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जोंखौ होनानै मदद खालामफैगोनखौ जों जेब्ला मिजिंथिबाय। हाबाफारि गाननाय जोमनाय फानगोन बेनि गेजेरजों नोंथांमोना जे एवारनेस जों बेवहाय मोनथिगौ जोङो मोनसे माहारिया गाव गावनि हारि हारिमुजों थांना थायो गावनि हारिनि जा मोनसे गाननाय जोमनाय गाव हारिनि सिनायथिखौ लाखिनो हायो दा बे सिनायथिखौ लाखिनायजों लोगोसेनो जोंनि जाखिनि जोंनि जोंनि गाननाय जोमनायनि बिथिंजोंबो जोंनि गाननाय जोमनाय जाखिनि ड्रेसफोर दं गानग्रा जोमग्रा जि जोम दं बे जिरादफोरखौ बे गाननाय जोमनाय जिफोरखौ जों गुबुन हारिनो बा गुबुन माने जोंनि बे गुबुन माहारिफोर जों बोरै माने गोसारहोनो हायो बे बिथिंखौ लानानै जों एवारनेसखौ होनो सानदों। শান্তি বা শৃংখলাভাৱে সকলোৱে আহিব জনাইবাসীৰে নহয় ধেমাজিবাসীৰে নহয় অল আছাম নৰ্থ ইষ্টকে আমি অকল জাতিকে কৈছোঁ আহিব আমাৰ লগত অংশগ্ৰহণ কৰি দিব আমাক সহযোগ কৰিব কিছু আমি ডিচিপ্লিন বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত অসুবিধা যাতে আমি নাপাওঁ কমিটিয়ে সকলো জাতিয়েই হওক বা সকলো মানুহেই হওক সকলো আমি সহযোগ কৰি দিব লাগে সেইকাৰণে আমি ইয়াত জনজাতি জনগোষ্ঠী অকল মিচিঙে নহয় অকল বড়োৱে নহয় অকল ৰাভাই নহয় অকল তিৱাই নহয় সকলো জনজাতিৰ লগত লৈ আমি এই নদীৰ কাষত যিহেতু আমি ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠীৰ মানুহে নদীৰ কাষতে আমি নৈ বৈ কৰা জাতি হয় সেইকাৰণে আমি এইটো এটা আমাৰ ডেক'ৰেশ্যন টাইপত বা আমাক মিচিং বা বড়ো জাতিয়ে এই নদীৰ কাষতে থকা মানুহ হিচাপত আমি আজি এই বস্ত্ৰ মেলাখন পাতিছোঁ আৰু আমাৰ খাদ্য বস্তু যিটো মিচিং মানুহে খাদ্য যি খায় বা বড়ো মানুহে কি খায় বা ৰাভা মানুহে কি খায় যিটো জনগোষ্ঠী হওক অসমৰ যিটো জাতি আছে অকণমান আমাৰ খাদ্য মেলাও আছে বা সাজ পোছাকৰ পৰা ধৰি পিন্ধা উৰাৰ পৰা ধৰি চলন ফুৰণৰ পৰা ধৰি সকলোকে জাতিক আমি আহ্বান কৰিছোঁ আহিব আৰু অংশগ্ৰহণ কৰিব শান্তি শৃংখলাৰে বজাই ৰাখি সকলোকে সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা মেছেজ আপোনাক দি দিছোঁ। আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াত যে অসম আৰু অৰুণাচলৰ পৰাও নিশ্চয় আমাৰ অৰুণাচলৰ পৰাও আমি গেষ্ট কয় আমাৰ ৰেখাৰ ৰয়
ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ অৰুণাচলৰ, তেখেতকো মাতিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ অৰুণাচলৰ পৰা কৃষ্টি দল নহয় যেনিবা কালচাৰেলি মানে সিহঁতৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ ষ্টল আমি দি আছোঁ দোকান চোকান দিবৰ কাৰণে, বা সকলো জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আহিব। নিশ্চয় আমাৰ এটা DJ নাইট প্ৰগ্ৰাম আছে, তাতো অৰুণাচল ছিংগাৰ এজন আছে, মই একজেক্ট নামটো পাহৰিছোঁ, এজন ছিংগাৰ আহি আছে। আৰু আমাৰ মিচিং জনপ্ৰিয় কি বুলি কওঁ চেডিমেলো আমাৰ DJ নাইটত আহি আছে। আৰু প্ৰতি নিশাই আমাৰ DJ নাইটত কালচাৰ নাইট প্ৰগ্ৰাম থাকে। আমাৰ বহুত জনজাতিৰ লগতে বড়ো হওক বা মিচিং হওক বা আমাৰ যিটো অসমত বাস কৰা জাতি সেই আমাৰ DJ নাইটত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আমাৰ প্ৰশাসন আমাৰ জোনাই মহকুমাৰ পৰা অলৰেডি চিমেণ্ট চাপৰি থানাৰ পৰা গ'লো, সকলো প্ৰশাসন দিশৰ পৰা মানুহ আমাৰ আহি তাত অলৰেডি ট্ৰেফিক পইণ্ট বা আমাৰ যোনজন অলৰেডি ড্ৰয়িং দিয়া হৈছে, ক'ত গাড়ী পাৰ্কিং ল'ব লাগে, ক'ত কি কৰিব লাগে, ক'ত থাকিব লাগে। লগতে আমাৰ ভলণ্টিয়াৰ্ছ 1,000মান থাকিব, 1,000 দলীয়। আৰু ভিতৰত গাড়ী পাৰ্কিং আৰামছে, যদি যোনজন মানুহে আহিব সেইকাৰণে পাৰ্কিং প্লেচ ধুনীয়াকৈ দিয়া হ'ব। আৰু আপোনালোকে আমাৰ আপোনালোকৰ থ্ৰ' দি অকণমান আমাক এইটো দেখাই দিলে ভাল হ'ব, কাৰণ ৰাইজে উৎসাহ আকাৰে আহিব পাৰিব, কাৰণ গাড়ী পাৰ্কিং জেগা আছে বা অন্য যিকোনো ক্ষেত্ৰতে যান বাহনৰ কাৰণে অসুবিধা নাথাকে। ঠিক আছে, থেংক ইউ।